Sabi ko malagay sa request. Libaten kang tangamin ket ulbod na napamatin na tunggal sikat at pagkada kunang nga agpa-change oil ka ngem saan met kaya punua bala subas ka ubaw gaya maminta pambar mo tunggal pandarem talugan mo dinawas ko nam ang masapul mo ngay pa-change oil tabisin alugan mo kan kanayon tangaag pa-change oil dagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka playboy naragsak tukma ti biyag mo sidong asen na lepet mo ubaw gaya maminta pambar mo tunggal pandarem tamutor mo binawas ko nam ang masapul mo ngay pa-change oil tabisin alugan mo kan kanayon tangaat pa-change oil tagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka pakboy naragsak tukma ti biyag mo sidong asin na lepet mo kanayon tangaag pa-change oil tagayam makisinarak ka jay mon agmotel kay dun numalpas ti aybol balang kantis ka napeklan ka playboy naragsak tukma sidong asen na lepet mo naragsak
sa puso tinasugat. Taawanan ni ayat nagpanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat gem. Ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kamet den, ita saranay kuni sa naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso. Linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya. Ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso. Linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Ayat ko ken kana pa'y duma. Natarnaw awan ti mulit na. Idi inaklon mo daytoy puso. Iragsak ko kasla awanen ti patingala. Dimdim-teng ti dakes na amin. Naitayam amin akarin. Ut-ut na ken sakit ingket pait. Sapay ta dimon tumet maapit. Himata itanday to'y
Biyat ko na sika ket malipata nupay sika imo nang kaaya ken nakarit na iti kinagdamsa nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karik-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karik-karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken naem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem barong ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniya di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas panawen oras na asyak tay umadayo Ketlikli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga
kedeng nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amok adakes inta ar-aramiden jak maituret pay nga inak buyaen palagluana gapu kaniyak laen jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukup nagpaadipe ti saan ko apupuko malubusan kan nga isutay sublianam puso kenrik nam isut adaan karbengan awan ti tengel ko anang ikot ken ka no dilatoy ayat nga inaktin parik na jak maibdol no sa tila kamik to gapula kenayat ang pinulot ko aklune nagbalinag ka narukup nagpaadipe ti saan ko apupuko nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta ar-aramiden jak maituret pay nga inak buyaen panagluana gapu kaniyak laen jak maibdol no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukup nagpaadipe ti saan ko apupuko jak maibdol no sa tila kamek to gapula kenayat abinulod ko aklune nagbalinag ka narukup nagpaadipe ti saan ko apupuko oras na asyak tay umadayo ket
lika ayat tabulod ko rebeng na laeng nga inak biruken tay mabukudak kaniyak na ikeden nupay na saem ngem daytoy tirumbeng amok adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak buyaen palagluana gapu kariyak laen jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat binulod ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipe di saan ko apuko palubusan kan nga isutay subliana puso kenrik nam isut adaan karbengan awan titengel ko anang ikot ken ka no dilatoy ayat nga inakin parik na jak maibdol no sa tila kamik to gapula kenayat binulod ko aklune nagbalinag ka naruko nagpaadipe di saan ko apupuko nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak buyaen panagluana gapu kaniyak laen jak maibdol no sa tila kamek to gapula kenayat binulod ko aklune
ararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetang saan nga isutlap peda sa ngalen taningayan sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan kulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyakon sa bali at may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay Ate Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nisi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Claire Tita Daisy sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyakawan sa bali ang may saka mauyos man to'y biyag kumamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapot no